искусство нужно обязательно передавать эмоции. Можно сыграть музыку четко, красиво, идеально, технично, но не передать никаких чувств, и никто ее не будет слушать. А можно сделать то же самое, но с чувством, и даже если где-то будет плохой проигрыш, оно все равно заденет сердце. Mēs skaistuma industrijā strādājošie jau labu laiku zinām, ka friziera darbs nav vairs tikai matu sakārtojums. Tas ir daudz kas vairāk. Tas ir iedvesma, tā ir izdoma, tās ir inovācijas, un tā galu galā ir drosme būt kreatīvam. Šodien visi kopā mēs izšķirtīsim pasaku grāmatu. Un šajās pasakās galvenā loma būs nezudošām vērtībām – skaistumam, sievišķībai un elegancei. Вы готовы? Ее пальцы как будто по музыкальному инструменту. Вот они с волосами так красиво работают. Она свою мелодию выкладывает на волосах. Она создает свое произведение искусства, свою музыку. У меня по чуть-чуть uходит чувство такое, когда хочется sбежать. Un tas, ko viņa radīja, bija vienkārši kaut kas prātam neaptverams, ko tu tikai bildēs vari redzēt un nojaust, kā to uztaisīt visu. Bet viņa bija tā, kas sīki detaļās visās, un tad tas bija tas, kas man šķiet ir tādam kā lielam meistaram parādīt visus savus sīkumus, knifiņus un visu. Frizūras, visi mākslas darbi, ko viņi veidoja, var paņemt elementus, ko var pielietot ikdienā salonā, un tieši tāpat tās varbūt var pasniegt kā atsevišķu greznu stāstu kādai sievietei. Victoria is so creative and so professional, and I can say all that she did today on the stage, it was not only just her style or her design, it was an art. Я очень надеялась, что то, что я сегодня делала, целый день общаясь со своими коллегами, были не просто создание, это был не просто процесс создания причесок, это был обмен чувствами, эмоциями. Uz doto brīdi man vēl aizvien trīc rokas, un es jūtos kā ļoti dārgā dārglieta veikalā, un es nebiju nekad piedzīvojusi tādas emocijas, kad cilvēki ceļās kājās un vienkārši apakalipsē 15 minūtes plaudē. Вот я вам могу точно сказать, что после сегодняшнего мероприятия мне тоже хочется творить. Это всегда очень положительно, всегда очень хорошо. Šis ir fantastiskākais seminārs, uz kur es esmu Kelnes bijusi, jo esmu gandrīz uz visiem, man liekas, bijusi. Es šādi jutusies vēl nebiju šogad. Это удивительное чувство, потому что когда ты что-то делаешь, и это не находит отклика, ты устаешь, ты уходишь морально убитым. А здесь настолько зарядившись энергией, позитивной и хорошими эмоциями, которые зал отдает обратно. И даже слезы, которые я видела, это круто было для меня.